Bismillah, vassalatu vassalamu ala Rasulillah. Allah'tan selamı, rahmeti ve bereketi her birinizге erişsin. Qadırlı dostlar, өткен yıllarını biz tuttuk orazalarımızını Ramazan ayında indi jeyikini. Şul vaqtlarını koşan bizim orazalarımız 18-19 saat to'g'ri keldi. Issi kunlarda susavi da hamda shul vaqtni oshisi da keluvi, xizmat vaqtida ishlarimiz qizib turgan vaqtda to'g'ri keldi. Hazır indi Allah'tan rahmeti bilan Ramazan ayı her yıl 10 kunga ko'shib bora qish yog'ina hamda bu 22 yılını inşallah taala Ramazan ayını biz qarshi olacakbız aprel ayında. To'lisincha ol aytirlik aprel ayına to'g'ri kelajak. Endi onun oxirindagina may ayında biz g'ayitlarin qarshi olacakbız inşallah taala uraza g'ayitin. Shunday so'rov bo'la. Ajr savobi kibmasmikan? Azrak sa'atin, azrak vaqtin urazasini tutqash, ana ajr savobi bo'lmasmikan degan so'rov. Yo'g'isa qarasam betinde uzoqroq urazani tutsang, endi ko'proq jafasın şigesin, ko'proq izgi g'ibadat halda bo'lasың, şayet aның üçün ajr savobi ko'proq mikan deb. Qadrli dostlar, mümin musulmonlar, albatta bir yoqdan qarasang, ko'proq uzoqroq uraza tutasың, ko'proq g'ibadat halında bo'lasың, ana ajr savobi da bor. Shuluq vaqtda azrak qarasaq, qishki vaqtına anda endi urazabız 8-9 saatga da qolirga mumkin. Ya'ni birma-bir kimi ajr savobi azrak mikan. Ramazan ayının meselesine nişi Allah subhanahu wa ta'ala angar nidi mağna sala. Şunlar ihtibar etirge kerak. Allah ta'ala tilimi bizden açtıruvuzunu, uzak vakitlar açtıruvuzunu, susavlarımızını, aşağı tileklerimizni, şehvetten yırağayuvuzunu. Allah ta'ala neseyte Kur'an-ı Kerim'de Ramazan ayın anlatkan davurda Bakara suresinde bu kitirile yuridullahu bikumul yusr ve la yuridukum bikumul usr. Allah subhanahu wa ta'ala sizge tilemi ağırlıkını, kıyınlıkını şuşa dinle birip, Allah subhanahu wa ta'ala şuşa Ramazan ayı ibadetleri aşa jinglik dili. Şimdi de biz qarasak, şuşa Ramazan ayında kişiler aytalar, iyi urazan tuturga jingilrek buldu. İyi jeykini kızı bulsa da, lekin Ramazan vakitine salkın jiller, yağmurlu günler kildi deb aytalar idi. Bir yoqdan qarasang, Allah subhanahu wa ta'ala şinqta jingileyte. Endi ul bizga Ramazan o'rlig'ida xeylisini tilasa, ul vaqtni balki kunlarin tanda qizo'roq ishlar edi. Kim aytmishli, osh qozonlari tanda nag'roq oshig'ir edi, tanda nag'roq susar edi, susav hallatin o'zi bizga kechiririk. Lekin de musulmonlar aytalar, o'roza tutgan vaqtda oshisi da kelmadi. İşesi de kelmedi. Elbette fikirlerimiz de yağırıp gitti. Tabiatı da şu an qarata salqınça buldu. Yani məğnədə nəsə Allah subhanahu wa ta'ala ana aşa bizge jinglik dili. وَلِتُكْمِلُوا عَيْدَةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Hem de Allah subhanahu wa ta'ala ite Ramazan ayının maksatı nərsədə şuşu Allah ta'ala'nın birgen günlerin tuğlu rəvişdən içində ibadətdə ötkəru, Allah'ını zurlav, hem de şunun aşağı Allah'a şükürlü buluğumuzla bir gamelge aşaru. Çünkü şükürlü hisse o cemaat ol ko'ngilda gina bulgan Allah'a rahmeti bizgina tugul, şükür ol qaşan onda bizim ko'ngilimizda bulgan, tilimizda bulgan Allah Teala'ga bulgan rahmeti bizni, tanuvimizni gamelge ko'chiramiz endi. Hem de eng zo'r şu gamellerden bulup tura uraza, Allah'ını zurlav, Allah Teala'nın dinin. Nerse bilen biz onu zorlayız? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "Yetruku ta'amuhu ve şerabuhu ve şehevatuhu min eceli as-saim li ve ana eczi bihi." Dip Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberi Allah isminden bizge kutsi hadislerde jitkize. Yani kişi şu vakitte Allah rizalığı için kaldıra rizqın, şehvetin, işimliklerin. Nerse için? Li eceli. Allah rizalığı için. Mında vakti aytilmegen. Yani ko'proq uzunroq xilda. Shuluq vaqtda Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber aşa bizga yetkazar. As-siyamu li ve ana ajzi bihi. Şuningda urazani kishi tuta Allah için hem de kıyamet gününde Allah subhanahu wa ta'ala ajr savoblarini
өзі бөліп берешек. Ғалимдар бұл хадиске қарата негізленіп әйтелер, ураза ең бірінші біздің ихласлыққа бейлені. Яғни біз нендей рәвіште, шиста көңілде, ішкірсіз халда уразабызды тұтабыз. Шушы уақытта біз фақат ризықтан ғана тойылып тұрабызмы? Ішімліктен мекен, шәхваттен мекен, екінші қата кемшіліктерден тыйлабызмы, юқ мекен шушы сұрау біздің қаршымызға келіп баса. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізге ескертіп қойды. Сіздің ураза уақытында аш болуыңыздан Аллах тағала мұқтаж түгел. Нешігінде шулай? Ол аңлатып кете. Әгер де ураза уақытында ғынақларыны тоқтатмасаңыз, ғайбеттен, көз ғынақындан, құлақ ғынақындан, көңіл ғынақындан тоқтамаса кіші, Аллах субхана тағала аның аш тұруындан, сусап еруінден мұқтаж түгел. Шындықта қадірлі жамаат, уразаның мәғнәсі ол фақат аш болуғына түгел. Әлбәтте ғынақлардан тоқталу. Аллах ризалығы үшін динні тұту. Ураза тұтқан кіші біле, ризықтан, ішімліктен тыйылып тұрға жеңіл, ләкинде көңілні, көзіні, тіліні хаталарымыздан тұтып тұру. Ғайбеттен, бұқтандан, керекмеген мәселені әйтуден гіне түгіл, тыңдаудан, керекмеген әйбірге қараудан, жамаат мына шунсы қиын екен. Көңіл біләнде ураза тұту Аллах ризалығы мына шунда қиынлық. Шул вақытында Пейғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям вақытында да болды шундай сахабалар қайсылар ураза вақытында құяш астына шығып отырғандар. Хәмдә Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям аны сахабалар күргәч ни сәбәптән инде менә мин күбрәк ураза вақытында жафа шигәм, хәмдә шушы вақытта инде Аллаһ әҗр савапларына ирешәм дигән җавап ишеткән Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Хәмдә аны җавап булган нәрсә Аллаһ Тәала теләми бездән үзебезне жафалаудан. Аллаһ Тәала мәгънәс сала уразаға жеңіллік белән Аллаһ Субхана Тәала безнең ихласлыгыбызга карата әҗр савапларыбызны кайтарачак кыямәт көнендә. Карагыз әле кадерле җәмаат, әгәр дә безнең намаз булсын микән, тәһарәт булсын микән, азан булсын микән, аның әҗр савапларын Аллаһ Субхана Тәала билгеләп куя. Мигъдар белән. Яки мәсәлән субханаллах, элхамдулиллах дип без әйтсәк, Аллаһ Субхана Тәала пәйгамбәре әйтте, тула әҗр савап белән күкләр һәм җирләр. Ләкин дә ураза мәсьәләсендә махсус инде әҗр савапның күләмен ул билгеләмәде. Махсус әйтүләре генә бар, кайсында бер ишарә рәвешендә, инде Аллаһ юлында сез ураза тотсагыз, сезнең йөзегез 70 елга еграграк булачак җәһәннәм утында дигән вакытта без аны күз каршыбызга китерә алмыйбыз. Ләкин дә шын әҗр савабын бирәчәк Аллаһ Субхана Тәала кыямәт көнендә.